Timoteus bin Dusada, partuturan ni Tuhan Yesus. Onma surat partuturan ni Yesus Kristus, anak ni si Daud, anak ni si Abraham. Anak ni si Abraham si Ishak, anak ni si Ishak si Jakob. Anak ni si Jakob si Juda, apa saninani ai. Anak ni si Juda si Peres pakon si Sera, humbani si Tamar. Anak ni si Peres si Esrom, anak ni si Esrom si Aram. Anak ni si Aram si Aminadab. Anak ni si Aminadab si Nahason. Anak ni si Nahason si Salmon. Anak ni si Salmon si Boas, humbani si Rahab. Anak ni si Boas si Obed, humbani si Rut. Anak ni si Obed si Jesse. Anak ni si Jesse Raja Daud. Anak ni si Daud si Salomo, humbani binuat ni si Uria. Anak ni si Salomo si Rehabeam. Anak ni si Rehabeam si Abia. Anak ni si Abia si Asa. Anak ni si Asa si Josafat. Anak ni si Josafat si Joram. Anak ni si Joram si Usia. Anak ni si Usia si Jotam. Anak ni si Jotam si Ahas. Anak ni si Ahas si Hizkia. Anak ni si Hizkia si Manase. Anak ni si Manase si Amon. Anak ni si Amon si Josia. Anak ni si Josia si Jokenya, apa sanina ai. Aima bani panorang abuangan hubabel. Jadi dokter buang si Dea, tubuh ma si Sealtiel, anak ni si Cekonya. Dop ai si Serubabel, anak ni si Sealtiel. Anak ni si Serubabel si Abiud. Anak ni si Abiud si Eliakim. Anak ni si Eliakim si Asor. Anak ni si Asor si Sadok. Anak ni si Sadok si Akim. Anak ni si Akim si Eliud. Anak ni si Eliud si Eliezer. Anak ni si Eliezer si Matam. Anak ni si Matam si Jakob. Anak ni si Jakob si Joseph. Paramangon ni si Maria na menubuhkan Yesus na margoran Kristus. Ase buani sundut hubani si Abraham da subani si Daud. Aima 14 sundut. Anja humbani si Daud dasu habuangan Babel 14 sundut. Anja hubani habuangan Babel dasu bani Kristus 14 sundut. Pertubuh ni Tuhan Yesus. Ia pertubuh ni Yesus Kristus sonondo. Sanggah tunangan ni si Joseph ope inang ni si Maria ai. Kuratan rumah do ia humbani tondui na pasing. Sanggah lape marsidohoran si Dea. Ia si Joseph paramangon ni ai, paruhur na pitordo anjaseng sihol uhur ni laho pawadar konsi, gabituh ma uhur ni mansirang konsi sip-sip. Tapi sangga sunai ope sura-sura ni uhur ni ididah ma ibagas ni pini malaikat ni Tuhan in nama katahon hubani. O Joseph, anak ni si Daud, ulang ma mabiar ho mangalop si Maria gabe parinangonmu, aina adong bani ai ma na humbani ton dinapasin. Tubuhan anak ma ia anjaha bahen ma goran ni Yesus. Ai paluahon ni do bangsa ni humbani dosa ni si Dea. Masape haganupan ai ase jupah do na hinatahon ni Tuhan in marhite na beni na makatahon. Tonggor ma kuratan rumah ma sada anak boru. Anjaha tubuhan anak. Anjaha bahenon ni ma goran ni Immanuel, artini asumanta do na ibata. Jadi do puho si Joseph idalan kon ma songon na hinatahon ni malaikat ai bani. Saut ma ialop parinangon ni ai. Tapi seng idohori ia paima tubuh anak bunga tubuh ni ai. Anjaha igoran ma ia Yesus.